Eu tō mafi mo whiawhia peke te kauwhatape mo e kāinga lotu toi tapu koe tō be e otongai mo o murina whoki I he programa koeni ke pōpō mo whakaino hino pe mo langa hake ki mautoro I he mautui koe lotu au tāu ke whakaino hino a kia ai toi tapu ke mea ke mautui ki ai mo e mea ke maumui ake. Mau kore ke aloha mai ke hok pe programan koe pōpō ke tau mua koia. Awai vai mua mauloto, si kakai o ia whiona ko ke ngau e nau loto, pa ke ue, pa ke o I ki nau tol ke nau sio. Ke ngai mea u tau sio whataha ke ai mo ia whiona programa koe ni. Kore ke anga mālohi mo haiwi ke te nau tol, ke nau tuuhake. O pōpō ke lotu toi tapu. Mau kore ngai mea ni si su klais ko alo ko mau whamu ui. Amen. Ko kore ke whangai benga I tau whatapu tau pek whaafeket pe me wharen. Ka ramo mau maafpalo ke whakako te tau programa hawhi hauwa koen mo e kāinga lotu toi tapu. Ai koe ngai kāinga lotu ia o ku tau tuu whakataha. Mo ki mau tolu e hoe me kāinga ku mau whitu tak mai be. Ni he mau tolu I tonga ngai whitu o murin o ku mau tui ki he lotu toi tapu. O ton ke whakafoke lo te koe lotu koe te fito eni o lotu whakako speri nai hake mai ko tau whanua. He pala mai te tau tolo himi tolo hiwa taha, nai tuu kia I lotu o me kau whaiwhekau o whanongo e motu ke mea e toi tapu. So ka mea na tau whanongo ke, na tau whanongo ke mea e toi tapu. He koe toi tapu koe nai hau mo lotu, koe nai hau mo kau misnare, koe nai ne omi ke te tau tolo e ko speri eiko si isu klaisi ne pekia koe ke tau ngahi anga hala, te rio e ke tanua tau tangata motua, whātoi tuu e ke tau whai aka mui o who'o mo amanake mo ita ngata, pia mo toi tuu e sino. Aia, koe lotu e ni koe nai omi e kau misnare, ko awhi mea I asi e ahoni, pa kono uhinga I o e programa koe ni, koe whaamu ke whaafoki tau tolu, ki he lotu tohi tapu. Ke tau hoko koe kāinga, lotu tohi tapu. Ko tau kāinga ai, mea ko tau kāinga ai, ko ke tau kāinga ka toi mea. Ka ko tau kāinga ko ka kai lotu ki tau tolu. O ku tau whaamu ke whawai vai tau mo ui, ke tohi tapu. Koe mea pikoene ku tau atambikai koe whakatau ngai be, wea tau senta e tolu e taimini. Aia koe pasta lopeti palu I tonga, koe ne mobile, koe fit, ono fit, whahiwe hiwa. Iono apipe, whika tolu whahala sunia ka wekai kromotua, koe e programa ofa ke masiwa, kaua e tokoni, ki si kau uitou, tokoni whapaanga, whamea tokoni, si kau uitou, mo whanau koe ke lawa ke totonge nau ngahi ako, o ke whikau ke programa koe ni, programa ia e kāinga lo toi tapu, toa ngai e whikau lo pit palu, kromotua. E whetu take au peke ne whika telefoni, fit wonu, fit whahewe hiu. Ka tau sendago I Honolulu, o tonga e whaifukau toa pasto I tu. Pea o whaipeme ngai ngau e tatau, e whaipeme ofa ke masiwa ai, ngau e whaifukau koe ni, mo e ka inga lotu koe ia. Koe nau whetu take eno, whetu take toa pasi, koe walu nua walu, whaua, walu tolu, tolu whaua. Pea kua urewa, ko tau he ka inga lotu I Sinea, Australia, maafupalu. O ku iai pe moe nihi, Ieni, e koe sini mau kau whatai, koe whikau Penny Lea Kona, koe whikau Steven Faupula, koe whikau Alexani Talia Moto, tau mau ngāue, ka inga loto I tapu koe ni kui sene. Pa koe whika telefoniko no a wha, tahani ma wha, no ani ma walu, emaili maf.palu@gmail.com. O whahau whoki mahabe le rea te programa e koe ni, o os whahoko programa tāna ki tu unga koe e ako tohi tapu, e ko koris tohi tapu I loto tohi tapu, I logo Grafei, Bible College. Grafei whoko e whuirea whakarisi pe I, kono I ngā peana koe tohi tapu. Koe tohi tapu, ako tohi tapu. Koris tohi tapu, ako tohi tapu, wen, a tau korisi. Whahoko e tau tāna ki tu unga koe ia, mo ni te aho ua wha, I he University o Sene, I he holo lahi koe university, whaianga tānak tūnga be holo koe ni. E whaigea tānak tūnga koe ni, bena e whaakea I ngai matai tohi. Me diploma o au ki he Master of Theology. Aki modolu whikau ki ngai programa koe ni, whai online be ia. Whai be Zoom, whiu tak mai be ke te au, maf.palu@gmail.com, pau ke whikau ke programa ako koe ni. Ai Grafei Bible College, koe a piako tohi tapu ia. Ai kāinga lotu tohi tapu. Hake, o tau hoka tau programa,
e tau hawhi hoa koe ni. Pea tau kei toa wina tau tonga tau programa ko hiri koe awhi lahi taha ko koe si i aho ni koe awhi ke whakaso toma. Koe pi mga mea ke hei. Ka koe whihui na tau lawe peki ai ka koe whakamike toi o mai. Ka taha ngai mea koe sio pe lahi. Nā sai pe ngai video ai. Mo mape mo tolo i programa i YouTube. Mo programa i whainu hino. Tu kunga koe algesi si whaso toma. Ka koe toi mai pe whihui koe ni pe ku lava koa. Ke te nofo pe kita he loto sias whasotoma, o ta e tu iai ke whasotoma. Pea ke whuirea ngā ake ka whaifkau whasotoma, ke whakatou katea. Pea koe whakaukau kene e ka kai, whai ngā tae ke te ngā toki nau tu o ma wahe me sias whasotoma. Pea koe ngai uhinga ke ne kei hai ki tau tolu, o whameke o mai ngai uhinga ko ia. Pea toki tala noa atu, ke whakaukau kena tau ki whaikiki atu te ngotolu, ai uhinga whakatohi tapu, o tonu ke tu ko hiki. Me ngai siasku nau pou ke mea koe ni. Ngai mea, ka ingata pe whasotoma, ka uea ngai mea o kisuka ngai mea tai whakatohi tapu ia. O whai e siasi, tonu ke tu ko mawahe mea. Sai, o uea ngai uhinga lalahi e hiva, ko nono whanonga tala noa, mea ko lau he YouTube, mo interneti, mo ngai pepa, mo whanonga tala noa ngai whaikawa, ke uhinga ko whaingatae ke kai ke nau tu o mawahe. Me ngai sasko en whametotis i murin, tau te whiri ngai sas i murin, o nau popo ke whasotoma. Po koe uhinga raki pehen, o ku hai ai kau whaifekau mo ni e whima o whapaanga. Tau te whiri kau whaifekau, e kono wingan, whaingata ka whaifkau tonga nau pou pe ke ngai mea whakasotoma. Whaingata ke nau mawahe no toko koe ngai whima o whakapaanga. Sai koe liu lahi au wira bilu kua hoko ke ngāwe whakawhaifekau i he ahoni. Koe ngai whakawhaifekau he kua hiri. Koe ngāwe ne asmahina au wira bilu kua alu ke ngai whakawhaifekau, koe kua alu au ngāwe paanga. Kua alu au ngāwe ke lau maari o e kakai. Ke whakamo ui o nau ngai lau maari e. Nā e tauhi pe kau whaifekau ui e ngai siasi. Koe pe ngai tala noa ke kau whaifekau, hanko lātu puloka, kau whaifekau iloe o kua hiri. Nā ona tolo whai ngāwe ne ke nā tolo tō ngōwe i uta mo ai mea pe uta mereni. O whai whinga panga, nā noho tāpina tō ke teo e malanga, nā o ahe kakai, nā o whai loto e ngai whaitu. Panau whotu e ngai siasi ngai whaitu, koe ui ke whai e lotu. Kuri liu e motolo e ko ia. Ahoni ko ngawe ka whaifeau tua tau pimo e ngawe paanga koe te ngawe whare paanga, te ngawe wispare mia. He wako ngawe whaifekai ahoni koe mau anga paanga. Ngai ko lau ne ko hiri, pauri ke whi mau paanga, ne ka alpuko ngawe pure anga, ora ngawe pure anga. Ha ke whi masiva, le hau ka koe, ahoni ko hange koe ke behe, o kau mo ngawe whaifekau i ngawe paanga, pake parapare malahia, o whaingata ai ke ka whaifekau tonga, koe no nofo lo tonga whakasotoma, ngai sias whametotisko Amerika, ngai sias whametotisi Australia, ngai sias whametotisi New Zealand, whaingata. Koe ui e koe nau ngai paanga nau tolu whai, koe nau ngai tange lau maari o e kakai, ma oe ngai whangi monu ia, mea ko whaalai wa dikata programa koe ni o apeo se i Amerika, whaifekau i motua, whaifekau mnofine motua. Koe ui, ma oe paanga mehe, ma oe paanga mehe, sio? E ngā ue ua le vai ngō mātu a loa pefo i ngāi koe ni koe ngāi paanga i. Whai ngata rewa ke rea ka whaifekau e ke whasotoma, whai ngata ke nau tu o mawahe mea i koe nau ofa ngā tole paanga, he nau ofa e kasi isu kasi. Ai koe ai tori mo on bea e ka kaitonga, mea nena e nof bea e ka mo tau mo ui, ka kono marapare mahani koe ne hu mai fu ai tori koe ni a hoko e koe fu o tu ai tau hike ka whaifekau, nau mau ngā ue ngai sias. O lau ke ngai sias whakaristiani i murini. Pau pepe motonga, albe fok mo ngai tonga ke pe whapaanga bit be kono winga ia, a te be whaifekau e ke ki sias whakoro, langa ea ki langa whare lot, kako ke nau mai ki murini, ke haua ia ki murini whai ni whinga paanga. Sio, o ku hai a ka whaifekau nau pō pula ko i koe paanga, me ngai monu ia, whakasino whamateri. Ko no mau bea whakaukau, koe parapare mai whainga mea koe no whaikau whaifekau ko hano aonga. Ai maua mamani, maue paanga, maue monu ia, maue whare, maue tū salari, koe ni aiongo mātua, whini motua, mono motua, he metotisi, na whakatau whaifekau, loa tū salari, lau koe, kaike, hano aonga, ke maa mamani, kai more o lau maare, hai i kau whaifekau ia,
ke ngai jas ko ni na pare mai hai na te ngai fema whakapaanga pa kuna hanga na tolo puke tu wai mo si kakai na toni na tuange na to kakai mo mo tolo ko me vedo ke mo e mo ra mari tu ke mo no mo to hen e ka mo no mo to ko paanga ka wi kai no puke tu wai be me ka vai me kai ngalo tu o ai ngai hai ke ai na to hai hono wa ko hai ai tu whakaholo whakasiasi ta bego ka wisiliana ki tau tolu ta hik me tonga ki muri ko tu whahalo ko wisiliana ko metotisia nusila ko Uniting Australia ko metotisia United metotisia Amerika ko ki tau lato to mawahe me ko tau tu whahalo e ka wisiliana ki tau tolu na tu tau ku e wisiliana ai tau mana wasi ki tau tolu na iloange ka tau mawahe me wisiliana to ko ki tau to ki tonga ko ki tau te to ko ki te toka ki tau to ko ki tau hok to ka wisiliana Mse ke whakakau koe. Whai ngata ke mawahe ka kai, ma wesiriana, ma nofo behe koe ko me ai wesiriana. Blak mea beo pali whakakau ke, mea ni awe koe wesiriana ke langi. Tu whahalo whakamamani pe ia. Wesiriana, baptais koe ngai tu whahalo whakamamani pe. Pa mon mau be whakakau koe rea ke a sisu, mandere a sisu ke matiu vai tani ma vesiua. Koe hao no winga kumulaka kehe ai. Mei he wholofola ai otua. O iko mau tauhi, ai ngai tuk whaholo ai mātua. Ai, o hae ki tau tolu he tuk whaholo ai mātua, tuk whaholo wa wesiriana, o tau laka kehe ai ki tau tolu me wholofola ai otua. Seko me mea mau, he? O laka ngeta ki tau tolu ki tau laka kehe me wholofola ai otua, kai oua te tau laka kehe ai otua me tuk whaholo wa wesiriana. O mantui mau be, tamu koe whamau ia ki tau tolu, Ramai si isu ke te tau tolu kau ku nau tolu te nau huke pureanga ka koki nau tolu nau whai e whina ngalo ta mai kui he wani. Ko whai whina ngalo ta mai kui he wani hae ni tu e toi tapu. Ko e whai no hino e te tau tolu e wholofolo ko wholofola e na hiki tohi. Hiki tohi e o tua e monga sainai be hiki tohi e mo sese be hiki tohi e kau apostolo ko he wholofola e ko hiki tohi pena e hoko o kakano. Ia si isu Christ. Ku hai ki tau tolu, ke hai ki tau tolu e wholofola. E u totonu e lotu, ke hai ki tau tolu e toi tapu. Ka ku hai ka kaia e tuk whaholo whasiasu no tupu ai. Pe koe wesiriana, pe koe katolika, pe koe māmonga, pe koe whainga taa, wite te nau tolu e. Ke nau tua mawai mene koe nau ilo, ku he tuk whaholo koe. Kono tolu, o ku hai ki tau tolu ngai tuk whaholo whakawhamiri. Koe tau te whitu nge ki wesiriana, tu koe ngai ko na fai fikau e kukui, pa fai fikau tamai, pa fai fikau moau, pa tu pa me mo fohado ni fai fikau be mo e sas wisiriana, ko e tu whaholo whakawhamiri na mau tauhi. Se ke ngai mea, ko ngai mea whakatu a sino da anoi ka paula, ko ngai mea ia lotu i kai to ton ke tau kei pore, ta mai paulo na mo ia, lai ngai mea whakatu a sino ke pore, e tatau ngai tu whaholo whakawhamiri ko me lau ka paula pe, na e ka mo i o ko ahavalu, ko Isileli au. Me matakari pensimani, ko he pelu, tupu he pelu, kalau ke lau, ko whaarese. Ta tau tau pepe ngai tu whalawha whamiri koe. Kamu he ahavalu, hau me haa, ko ke haa na mau whaiwhekau, ko tok tangata ni whaa, be nima, be ono, mau whaiwhekau ue siriana. Ko haa pensimani, mau tolu, mau tupu, ko kau ue siriana, tupu i ue siriana, na mau whaiwhekau, na mau malanga, ko kau whaarese. Aiku hange peke lau paulo ko whaarese. Ai be paula ia. Ai mea kato ko ia. Ai mea na ulau ia he ko hiri. Ko ngai kolo, ko whakakolo a ke te au. Ko ulau ia e ahoni. Ko koto more mo e mau pe. Ko koto ngesi pe, ko hui. Ai whanganyo ilo karasi. Ai tau kei mahu inga, ia toto ngai mea koe ni, ngai tu whalawha whamiri o ko tamai me kukui na nau. Whai whekau, na mau wesi, na mau kamata wesi, na alo kukui o ngai whamisinari ki Solomon, mo whefu e wesi. So, hai tau tolo ngai tu whaholo whamiri ko ia. Ko heu te ke tau maa to tola kraisi su ko tau eiki. Ko ke tau sio ko e VVP, ngai mea koe. Kono wha, o ku hai ki tau tolo ngai whakau kau kākā. Ai ke ngai whakau kākā upeni, kai ku nau nofu koe lo tau tonga whaso toma. To kua ke hao whai whikau whaso toma, eo whai whikau i tau tolo, koe ke tau tui tau tolo. Pē ko hakau whaso toma, ki o tau siasi, koe whakau kau kākā, whotu mai kau whai whikau koe nau nofu pē, i ngai sasi tui whaso toma, koe wii koe nau nofu e nau tolo, koe ngai munu ia whapaanga.
mo whakamāteri, mo whakamāmani. Tauhia ke nau mo ui, kai ke lawa ke nau tua mawahe, ke nau o whahanga au e ma nau tolpe ke nau mo ui e nau pi ki tai e ngai meka. Puna ana tō talangi ka kai, kai ku nofo ai tokua, e lawa meke ke nofo tai tui ko heni, ko hika ki hau hawe whikau whaso tō mai e, pakau whaso tō mai ka tau siasi. Usmainu peo kwa ki mo oni me ko heni. Totoro koe ni muri ni rau ero pe, sia kau whai whikau tonga ia no swai na tue mari whaso tō ma alu he media whaso siare. Pe aku nofo pe kai tonga i nau pōpō pe. O sia kau whaso tō mai, kau palangi whaso tō ma hu mai ke ngai siasi, o kau e tau ngahi, tau kakai tonga au nau. Paka ngai sakara meniti, o mou sakara meniti whatahe me kau metotisi me kau palangi. O mou behe, mou sakara meniti koe ke mou wheo hiai mo kau whaso tō ma. Kau whai whaso tō mai nau whai ngai sakara menit koe. Aia, oku hai tau tole whakau kau kākā. Nai besiki modoa nai whitu tak meka te au. Nai kau he nofo he mea. Unau kei noho pe ai. Koe talange ia kai hau wakau whaso tō mai. Ka koe nuku hau whaso tō mai. Ke sia si paku tāri e kau tonga. Kono moni ka inga putoni ke tau ilo ko stari e kau tonga ia. E whaso tō mai murini. O staria tau kau tako i tonga e whaso tō mā, tau siaka e konfenis te au. Tau e bēnea ki whotoa ti ke siasi ke moutari. Pa matu ko lati kau whafofonga i me murini, kau whawhikau murini, kuna tōpuna tōlahi ko e konfenis o sirana i tonga. Te nau pōpō na tō ke tari whaso tō mā. O stari e siasu sirana e mo kau metotisi e whaso tō mā. In theory, in principle. Te kai ke tari in practice, te kai ke o mai ka o stari. E kono moni ku hai tau te whakau kākā ko ia. Te ki tau lava tu, tau te loe tu wange ngai mea. Tau alu mea ko tau kei nofo. He ngai sesko kua tari e whasoto ma. O ku e sia e pe me tau moi tau toki lawe ke anaia. Ono ni ma. O ku hai tau lahe kau ngai lakang. Mo ngai ngau e whakalakanga. Ko e he ko whakau kau te whito. Ko tau ngai lakanga mau inga koe siasi. O ku ne whaiho tau whamo. O pe ku te whai whekau e sias whasoto mau. Te alko Palestini. I whimatoainu ko kāinga moe. Palestini he me mau whakatami i koulo. Palestini he sias whasoto mau. Nai tingo ni i sene taimini. Wame tō lai peo nau koe kakai na mau hawhatame. Mau kolo me koulo. Nau whai whekau. I e whasoto ma. So ke, ka ku hai nau tolu e ngai lakanga. Ngai tuunga ko ia. Tō kua ko ngai lakanga whalangi langi ko ia. Ko ngai ngau e ai o tua. So ke tau ngai tau whakau kau. O e ke ue sia ki nau tolu. Ko nau ngai na toke. Tō kāna ngai nau ngau e ke o tua. Kau kai ke nau tari na toke wholofola ai o tua. Ko lau nau ngau e ke. Si, hai he ngai lakanga. Ngai ngau e whakai kono uhi ngā. Ko no ngau ke lava kau whewhine, tukuanga nau lakanga whai whekau whewhine, tukuanga he kamalanga whewhine, nau ko hinga nau whakana tō koe whui ngā ue e tau whamoi, pēr tokua koe hai whui ngā ue whakalau maari e tāte ke ala whai. I kai koe whai whekau. Tatau e pe ko whee siasi koe whai whekau e pe unau tari whaso tō ma, pe koe ke tari ko whai whekau, tō wete ke huai, mau i tangata. Ko peo ko rea ke whakaukau koe ni ka kau whai whekau, ko ka kai whainga taha e ke whakahu ke mo i tangata. Ko hi, he mau pōre ki mau tolu, o mau ngai lakanga me mau ngai ngā. Kai ke, o ko hai ki tau tolu he ngai lakanga, koe me motoa taha e ko ilo. Na he tau paanga ia he siasi tau me hongo fu tupurahi. Po koe ke lawe motoa e ma wahe me metotisi whasoto ma. Tokua na whaiwhaka whakatau ngā e ne fu ngā ue le lei koe tau tahiwa koe. Sio. Sika koe tau mai paolo ke te tau tolu e whesowa he ua koe ki tau au tau ngā ue. Koe ke whamui tau ngā ue te ria nā tai pore. Koe parahame, loma vai whawe stolu, na e tui ke otua. Ne kei whamu uia ni ngai ngā ue, na e tui ke otua. Pena e lau e ne tui, ma ne maa. Ni kai ngā koe tau ngā ue e lau koe tau maa ni koe tau tui ke iko si sukaraisi mono tātaa. Ko ia e lau, koe tau maa ni kai whakahawhia tahe, koe kene ngāwe, koe ngāwe be tahe ulea i langi. Koe tātaa koe iko si sukaraisi koe be ulea i langi. Koe tātaa luluku, o ulea i haki a e peri, e koe lau e koe a he pe luwa e tahaua. Kono ono, o ku hai ki tau tolu e whakaukau e le rei be tokua. Peka te alau ki heri, he ko tai tui beke whakasoto maka ko nofo pēhe roto tonga whakasoto. So, paswanu ko parparema ni mea kuia. Ko hike kosperi e ko maranga ke ngai ses whasoto maka kosperi kehe. Mante lau ka paula,
Te hawa taha mua gospel ke. Angelo me langi, pe kua lau maari, gospel ke mala ia toko tāku. Koe gospel ia koe whasoto ma. Koe ke hawhamuri more angahala, koe ke hawhakato mala ia. Ka musuke mena hasi sumalangai. Mō whakato mala. O tui ke gospel, ku ofi pranga o tua. Sikula mena malangai sisu, gospel na mo sisu. Mena tau pe malangai ka apostolo, ke tek tau tolu. Ko sisu Christ, ne liu ki tau tolu, ko ne pekia. Hiki ki tau tolu me angahala, ka baru ke te angahala, ko gospel ia ka whasoto, ko ke te angahala. Hika ke tau tolu whima, e tau tolu a sisu, ai gospel ko ni, ai ko gospel ia nai o mai ke tek tau tolu, ia toi tapu. Wakorindo vai tātaha ves whao pe Paulo, ha taha malanga ka sisu ke. Ko sisu ke hea mo nofo ai. Ke whakakau pe kou ke nofo e sesu asoto ma ko hiku mo maranga ka sisu. Ko sisu e ko sesu asoto ma sisu ke he. Ko sisu ne tari asoto ma. O ke he me sisu nan talamai toi tapu e te tau tolu. Ko e maari ko e tangata taha mo whiwhine taha na e ngā tangata mo whiwhine o tua kamatanga mati wa tahiwa. Ko e ui ko e maari ko e mea tangata taha mo whiwhine taha. Ko e tangata mo tangata whiwhine mo whiwhine. Pe kua whainga mea pe tauloto ki ai. More mama. Ko si isu e to hita, ko si isu ke he ni. Ko e lau maari e ke, ko meu para e para, ka hata maranga ka si isu ke. Pe a ke maua e ko ha lau maari e ke. So ma ko lau maari e ke, ko lau maari e ko tamai kusai whasoto, ma ko lau maari, mani pe ko lau maari o setane. He uku whepake lau maari e ko ia, me lau maari e ne whamana wa e toi tapu. Ai taramai ai, ko e whasoto ma ko e koto whari e ria ki o tau otua. Kura korinto vai tolu e stata ta mai Paula ke tau te lava to langa magatu unga ke. Ko magatu ne fo ai ko sisu Christ. Ai ko sisu ke ko malanga ke ngasas faso toma. O ke langa ko ho fare he magatu unga ke. O ko magatu unga ka sisu ai ko mego tom ko magatu unga langa fare sisu. Ai ko lo ke sisu mati wa fitu be sua no me wa nima me wa no. Ai fanongo ke folofola pea fai ki ai, o kulanga i hoto whare i maka. Whanong ke wholofola si isu, ke wholofola o tua tau mai, whasoto ma, malanga i whiwhine mo, pau ke ai uwhi ulu mo, tuku e kona, kau whai whekau, ngai mea koe, tuku e wheau waki, koe wholofola o tua, koe mea uton ke langa ai whare, koe whare ko ke langa ko, nofe whasoto ma, koe whare ulanga ia i he one. So koe tangata ware ia. Whiwhine vare ulanga no whare one. Ko he whanongo bege wholofola si isu, ko koe ke whai e ki ai. Sio? Whanongo bege tala si isu, koe whasoto maka kai kene whai e. Kono whitu. O ko hai he kakai tō lahi e whakaukau ko nau putu. Ke loko mea ni ko whanongo bege. Ho hai kai tō lahi na ko no putu, ke kia tahe ke hea malanga e no putu. Kainga. Au ke hai ko putu. Mantu e putu koe o taiwasi tu maari e koe mo Lasalosi. Lasalosi nai. Na e si noho papalafu. Kanana mate, pau bena e whai putu e motoa koe motoa tu maari e toko la kau whai whekau ue pa angena ngai fu sila matolo koe tangata tu maari i malae. Kasi mate e Lasalosi papalane ke ki iata ne hako no putu kana e tamai ne hako angeloi. Hako hana anga ka koe ke whaha o fu putu lahi e malanga i koe. Parasange o awe koe ki heri. E kaila koe me heri ko au ina ko roto ngai heri au. Nē tonu ke o te mōloi ka whai whekau tala ko aru ki hewani ko i heri au. Si? Tonu ke tau tangi whamamai. Uso ko ho haka kai ko nau ngai putu. Ma te puto Mosese. Koe o tua bena ne whai puto Mosese. Ko we ko kore ki o tua sa ia whakau kai puto Mosese. Whai behe o tua ne tamai o eiki. Te hatae ha whawhetai. Koe si ange whakamore me ngai mea behe. Kisio ki family, ngai family. Walu hai do lahe maa whakai kakano be whakaukau koe hiki holo. Ngai whangi whakalu mani whai me fō anga mo oh hiki me he, koe hiki ki he, koe heke ki he, koe heke ki he. Moelo ke te ile mea kou mooni, pa te tuki ta alu ki ai. Kono inga he ko whewheki taki mahu inga taha koe tonu ke iloi. O hiki me heni ke moi tai ngata. Tamai whahawa e whitu e tau tolu, we tā tolu ke tā whaa, koe ka kai ko hauti he langi ne whōnau ko fu whakai ne hina tā tāo e lami. Pea ne nau whou he fu ma mahi lahi. Wenga nau whou he fu ma mahi lahi, koe ne nau tūna toi wholofola e o tua. Tūna toi wholofola e o tua.
taukawe ia, kai manuki i pia talakovi i pia whakamamahi i pia kai toa ngai kovi ke no rea ake kakai ko ia. Tamai Jesu monu ia tau tāko ku whanong ke whorofora pia whaiki ai. Tamai Jesu kono whamiri kakai ku whanong ke whorofora pia whaiki ai. So kia, mawinga ke te kau ki te whamiri o tua. I te nofo kovi ai pe e siasi no tau kawe ngai tuku whahaula ta whakatoi tam. Kono hiwa. O ku hae toko lahi he maa he pe kau kamawa he te ufotu siasi. Kai koe hano anga hala e fotu siasi. Muhira ka fotu siasi koe me e whai he whakamfo o. Koe me ena e whai he aloa paula malanga aki. Ngai siasi koe ngahi api ko e pawhasi. Ne alu e pawhasi a whanonga malanga paula e wheso pe alu ki kolose whakotu e siasi kolose. Ndeke sio paula ki siasi koe ia. Apa e pawhasi e whakotu e siasi. Ta mai paula kolose wharu aki wesfitu. Na mo wako me e pawhasi. Koe se whaniti. Tō nunga. Pa ala e pawhasi nofo pōpula kai lotu mai pe manato. Filimone waheua. Koe siasi i kolose ta uli na tuhe api o Filimone. Loma taha ono vesnima. Ta mai na e siasi na tuhe api. Pisila mo aku ilai loma. Na hiki mei loma ki Efeso na whakotu siasi ai. He api na tu wai ai siasi Efeso. Ula korinto mai taha koe siasi koe. Mo mea ai siasi koe koloi. Whare o koloi, whare o nimifa. Na tu i reo tisia, whare o mere koe whae a Senema ake i Jerusalema. Whare o Filipe na tu i Antioch. Lai awiri koe fotu siasi koe mena e whai he. Mua ki siasi. Koe tau maa e whai mea koe. Nau whanonge whorora e topa nau tānaka nau ki siasi o loto nau api. Koe fotu siasi ia. Tau maa tato he mena e whai ke mo. Whai ke mo uia tau lau maari e. Ta foto e tau ki kāinga loto tau api tau loto e pek tau tau taina pe sai. Koe ngahi uhinga re vain ta mai to i tapu ton ke hiki ai me fitu koe no koe nofo ai. Pau ke ilo ton ke mawahe mai koe me tau te fitu ka pau e siasia nau nau pōpoi whaso toma. Ua korinto vahe ni mau ta mai paula mawahe koe. Koe he ka kai maa oni ke ki tau lawa tau tolu e nofo ka tamu e ka kai. O lau koe kau karistiane ki nau tolu. Kau nau pōpou ki nau tolu ke whasoto maa me whi awaki. Pau nau manu. Mena tau lau ke nei kau vai whi kau e manu. Koe kau tauhi ai tōria. He koe otua kehe. Koe sisu kehe o nau lot kehe. Ki tau lau tau tolu no whakata. Maa ka kai pehe. Ma wahe koe whaawa e tā walu ves whaa. Koe ui ka pati ke nofo ai. Lau koe whorofora koe otua. Ma wahe koe me ai. Koe ko nofo ai o kuke kaunga anga hala i bemo ki nau tō. Neongo kai ke tui koe. Kuke kaunga anga hala i bemo ki nau tō. Pete ke kaunga e kaunga tautea pe koe mo ki nau tō nofo ai. Ai sea ni maua ves tātaha. Koe tala mai ma wahe koe me. O te ke ala ke a mea uri he ko koe. Ton ke whakamaa koe he kuke fua e koe. Ai ngai nau e oto. Ke fua, a koe karistiani. Ke fua ngai nau e oto. Koe te koe lau maari e otua. Sio pako mea tunu ke mai kau ko nofo koe loto mea koe. O ku uri i ai koe he kakai. O koe ke nau tui na to ke whorofora e otua. Sine mai vai ni matawe sfa ni ma. Ma wahe koe o kakai ke whakamo ui koe me hou hau e otua. Koe ka pati ke nofo e te ke kaunga i nasi. I he hou hau. Te kaunga i nasi hou hau. Pa wako ndo vai no ves fitu ke ka ma vai e tali le koe sisu. Sia i e whi au kakai e kau whai ka vai ka koe tala ke ha mo ka pati ke alu koe me ai. E tali le koe e koe sisu kraisi. Tama e tali e sisu. Hau ma vai me ai. Whorofora e ki o te ke ala ke mea rekono mo ni mo man te lau koe sisu. Whatokanga ki tatori sisu ke ki re vani. Ki re vani si une uri i eia mea kotoape. So ke mea uton ke mawahe mea. He ulau e sisu. Whatokanga ki tatori sisu. Me re vani e whare si mo e sātu si. Koe ke re vani. Upe paula ke toi koe na whai koe rakorinto wahe nima ne tanga nao tō. Mo ilo ki re vani si. Ne uwezi. Ako ne uhinga ki ne whatokanga. Koe ko nofo koe roto tonga ka whasotoma. Koe ki re vani whasotoma. Mena koe sasi koe korinto. Koe ki re vani na toko tahai na whi awake siasi. Koe ki re vani une uri i koto e fu tainga maha. Tainga maha. O ke uskau mo koe ano uri i o nofo ai. Hano anga ke nofo ai. Tuko alu ke lotu toi tapu. Ke whitu. Whainui noi ho mo ui ke tui. Ke mea e toi tapu. Eiki.
o mi mo a malohi mo a iwi si kakai koe nau ilo bena doi me ke fai. Kau te ke nau maa na toa malohi. Ke nau tu o alu me feitu te nau mate ai, te nau kaunga tau te ai ki nau tolo ho ho hau. Yes, Jesus Christ ko mau whamu ui. Amen. Mahalo beto mo me tau hawhi hoa, o whanau te mo tolo toa be, mo me a toa whai.